Kajing khot thungkam assistant professor lani lecturer hagaktian khasi bat garu lingba kamigalaya education recruitment board kabalapan mi haka arpulai tarik ukola lingkot arajar pesan kala long kabapen kulmar bha hakaba ka education cell jongka hinyo trap youth council kala kedau bakumno no hikai ubare garo unla ban hikai yakaktian khasi lani kumno no hikai khasi un hikai yakaktian garo Kumta ke Education Cell ke HYC haka jengalam uba Enlang Sawian Education Secretary, uba Wilman Karling Yong Assistant Secretary Social Cultural bat kiwaipan, haka nok pais ngi jong santarik urampang arhaja arpusan, kala let banyak kendu yo Commissioner bat Secretary Keterat Education u Vijay Kumar Mantri, banyak keren manpan jing pensyai halor kani. Uba Enlang Sawian habakran sigilat pathai kubor ulaong, baka rukom thungkam katkum u Commissioner bat Secretary laong, balapen syong nong rim katkum ka roster system jongka state reservation policy. Kaseng gaong, baram don barjalani ki garo ban pendap master degree haka subjek khasi, bat kumju ki barjalani ki khasi ban pendap master degree haka subjek garo. Bidai bat kani ka advertisement ya ka bala pelat ya ka Meghalaya Education Recruitment Board ya ka ba kani ka advertisement apply min apply direct au bulan Januari mentauslem ka ba idai bat ki recruitment na kamta ki post ibadai ki assistant professor bat assistant lecturer hak subject khasi bat kumjuru hakiwi subject kumtur ya ka subject ka concern jong kaseng abawan tasi ban ya kedu ya u secretary jong ka education kalong bangin panjing syai namar hangni katkum kani ka advertisement bala palat baka Meghalaya Education Recruitment Board limba di Director of Higher and Technical Education lathwa hangni ba haka subject khasi kata ka post assistant professor but assistant lecturer khasi gadan hadu khandai teli but na plan kini ki khandai teli gadan ka reservation ka bai ka open category ke bumut ba lamang ya baro ti kenhuan jadi kontup iki dekat rumah hani lamang shipus nam taki general category but saupus lamang nam taki khasi jentia garo but saupus lamang yaki garo kontup ru hani apo ka garo category subjek garo hangniru dan spotri ki post but hangniru lamang haka open category kawai ka post nata haka khasi jentia category saupus garo saupus but ki ada ST kawai post kejengkeli jong kaseng habangi dua penyi kedua jo sekretari jong Keterat Education mentaksi kelong ba ila panjing syai ba kumno ka nakaliang jong kami Meghalaya Recruitment Board kala board ya kani reservation hakani ki artri subject mar bangi tip syai ba numdan lu kena kasi ban pendat ya master degree haka subject garo ban numdan ro lu kena garo ban pendat ya ke master degree hak subject kasi nang taru numdan ro udukhar ubala ban pendat ya ke master degree hak subject kasi lani udukharun pendap ka master degree hak subjek garo jaga jengkeli kasang kalong ba le ayu la ramdan kini ki candidate ya ka balamang ada dai nagi garo ada dai nagi open category dai naklang ju commissioner ula batai ini ba kani ka advertisement ka bala publish ni kadai ba naklang ka Meghalaya Education Recruitment Board kalau follow ya ka patan jongka roster system bede ber reservation policy Rai kila dua pat la pensyai ni ba nakaliang juga department hadin ba nakaliang juga kasang taksi kaliwa ba kedua ba pancu syai ba buruk ya ka dak jengkeli hago bidai ba kani advertisement nakaliang secretary juga Keterat Education unsa syem mekanika ya kani ka bentah ya kani ka isu ya ka balora kasang ikan ba ka personal department ba pendek hak por ba khot ki advertisement bar ni tip syai ba uru ong ba tip syai ba dan kita ki candidate diberi ki khasi kategori kini sekaru la ni garo kategori ki macam khasi but andara khot ya kata interview haka interview stage na kalian ka Keterat Education Department dekat ka Meghalaya Education Recruitment Board kisah thwa ya ka kisah pan ka approval ban penbet ka bedai bat kendika jingba ya kini ki bos ka bedai bat subjek khasi ba subjek garo nakaliang jung commissioner jong Keterat Education ula ai ka jungkular ka baskam hangi mana kaliang jung usasem kia halor bedai bat kani advertisement penbet marduar bat ban khang kan numbu ka dak jingkumar ba ka dak jingkli khamtam ki candidate ki brain ka kasi jentia ka te bangi klam iphone namar kani ka advertisement kan kani ka jungkhat advertisement halor kini ki post kan kot ar punyo trek February dah hadin ka jong kani sa follow up yang nakaliang jong kasang pada ada gilap ba kimsim la pendek katkum ka jingkular katkum ha kejing kedua juni bat sekretari jong education nakaliang kasang ka simpat kami disenjam hak bedai bat kani advertisement yang pelat ka Meghalaya Education Recruitment Board ya kani advertisement katkum kejing thu jong commissioner jong ka sekretari jong ka Keterat Education ong ba ya kani la prepare katkum ka roster system
na lingba ka personal department andrai ki nakaliang ka education department kan sa thoa sa ka personal department ang pinbay madwar kan ka advertisement kana mo kan bu ka jigel ani kan bu ka arta tin ki candidate ki beri ki khasi kategori berkunjuru ki kategori garu kategori ba apply ki ki post assistant lecturer ba assistant professor ka subject khasi ba subject garu Kaseng kalai keren ru halor ke jingpen slam ban pelat ya ke scholarship syaki samla puli ya ke ba ke sarkar kalakular ban pelat ha ka tayo ba ar jong rempang araja arpusan. Na putin ru ka jung pore kan ka scholarship amar bakini kena adu unta kena klish pun singi ba anong ini kan ka third installment ki kena kan pada scholarship. Kena keleng jung I habat hadin mengekli na putin ka dikila ai jubak ni ba naklen ka surkan India kala ai kejingkular ba apa jung penai apa jung second week jung nefep kinsa release taka kan installment ke tai ke untuk kena ma ka kum ni kena list ni lanong ni ka scholarship kata de ka jubab jung ni kri bang ni ta king sampai jadi ta kalau no ada jung saya budin ka Habatin, pej bahaki ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya